asum. I'm telling you, yedura udi ho dance ya onfere. Yeah, you will be nsuo, you will be a topaye. Die hiama wo ne se, ura baby a yeton no. Now the catcher papa ne se, me enseni nyina, Hepa Plus Pavi Plasmos no, o maubi, na won so konom. Na be hu awurade Nyankopon ani munyam. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na se kura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso me pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye magenu awa bi. Abusua ko mudrim hiam yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, we Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear ready pa. Pavi Plasmox. And Hepa Plus nina. A pin for a battle more manufo. And kwada we in fear do you come. Our pharmacist and Hepa shop at phone for 0542 778 572 and now 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kire me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Ademinim. Dia me dia sie wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na krei. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansanya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade e na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 bi o person yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food di abani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayi mu enkran woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofolai alignment na tema wo benya biato evergreen to Prensa sunie na metu die yi bi nenso ankwesiaga ba akokra de enkofo yi se akwesi buoso Buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha ubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban heye bi kohosie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 se wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Enfia duanan siani ena Sechedomase Community Bank PLC eni atena bank yaba soma manfo papa sefa account ben na pese obie na besia de metomebo ase na mede wafam se wo manisika na wo gisika framanone a eye Sechedomase Community Bank PLC na mekamfo de amawo wo ye kuani opebusia aye okua ana se wo ya ba adwuma ni eye na ba fia opebusia ana se mo ye bodwa monka mo hommom se ku na bosia bo ebeye mre se susu na wo tonko ade a oni hawkra afi
Yoma Smart Loans, Womo Joma Ketu Free Controller and Accountant General Department. Oya Shenkani, now Pesa Oto Wankasa Oka, Uchi Ubi Pragia, Opesonia Odia, Eya Buboya na Opa, Obema Obesia Amwatobi. Banki Head Office, I was such a Dumase, Sanso and our branch Woho, na Obe such a Dumasi Jano. Wedra, I was GPRT, Abrosigning Champe. Kenya Sidie, MA School non Chen Hope, Kumase on Sabakomo, Oko Anglaga, a Jena Jusu ho, Obehu Banki Wabo, Obe Post Office ho, Aswase Quina Sope, Otafodie, Club 600, Dr. Muzu Junction, Bompata, Obe Boss FM, Adum Kumase, Moses Ongon Sube home our second station where Afi or mobilization centers a hodwo, Oko Enyinesua, Obe Enyinesu Nursing Training School, Chichewere for Enfa Omo Eninche Police Station Hope, Sanso, Ena Eddie Joy, Obehumo Health Center ho, Fre 050-168-2737 and 050-161-7924. Such a Dumase Community Bank PLC, a bank with a vision. Adepa ni krom ha de wonkwa na woni ma adepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se wonya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo pe phone accessories be to say batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands free, any phone accessory bia so wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition, TV, solar fan, and electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances bia choose simple plus. Samikan se krom ha de woni ade pa hene no se me mochira kwantam na me ho preme kumase ha de adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa no. Osia dan na nakwabenapo contractor 1 san obia frame me na me simpatam ha nyina dan estate houses ohuni eyemi o nanso mi problem ba ko pa ne se afi bia jese me plaza dan no masa penti eye car me pon de bia me hu dia menye kra osia dan pa na wonte avglo bricks house fo nka wo mo de wo mo house no eye bricks eye de London fo yusu na bia ya wo Ghana ha we no clean kwa na ye de aye wo hia plastering ya painting bia ye hia ne se wo dia hyehyɛ dan no eni akrachifo ya rekoto ache afei ne bɛri nampa no se wo pe avglo nnwuma ne bia hwa kokonfa no teaching hospital omo wo ne ho enua bia ne de ye abrantia sport e wa agogo eno nso saa na osi adan hotel kesie ye we je ben CCC Royal Baron Hotel enua bia ne de ye yo eni afoforo bebre aka I see osi adan se de Ghana ha de avglo brick styles and one bebre na yusu aso eni from number na mame na me from say see me je honkra eni free 0244992928 eni se de avglo di me champions in afonse bisa kwanya ena wiai na asem a wonom nso wo peso bisa baba wai wabusa no na afei yakọ engine room ha ko bisa de se ewurai waso da so peda de ede na ba ye nti ma asem no eba me ne matiefu anim wa afidie yi so eto de bia ya na nsem ha eto de bia sebe ye huru nanso osimani so wa ye huru enso osimani so eno nyame wo ho hebaafo nyangopo nhiramo na onyamo kese kire se onom na akofa basa nupa no ede abadwa so ena wie ye ka ye kai ye wo basa heba capsules eye topa ye ya wo nipa bia wo tie me se winya sa topa ye bi na se wono nomo a nokre me se wo se ebeboa wo ama wo nipa dua no agina brane wa sebe oyefunu yade ka ne ho a na fie gya dum ona meka sa hui pebasa heba capsules nanonom na beboa wo ene wo oba wo nsabuom de bia problems nko a ubu wo nsa ahotoni fie
de we hia ye basa herbal capsules wo de ye infections sebe adokro wo pa e ma wa watumi ehuru se neoma nkoyie e wa ahemfie ho wo de ye cholesterol ye wosoro sebe won so to kokwa besi ho se pai na ho kyerɛw ama sese be ma wo kra wo mensem ekofom se wunya basa herbal capsules na be ma ana oba ononomo a ebeboa wa ma asumdua ba fie ho ne wa basa herbal ointment nso wo ho eno nso se wo yo oba tane a da ne da me ka kyerɛw se mebi ma kwada no mebi me wo oba tan akwada keto a wawo no se wo de basa herbal ointment da ne akwada ni nku a obi ntumi mfa sabra nya akwada no ehwe baabia o baabia sese wo de wani hwe eye Volta Drill Limited de enti America se wonum ne tunsu pa no ene se onum wa nimdifu a enim nsu tu adwuma no pa ena onum wo mfidi a yedi tu kwa asase na yase boni tokro ni mu atwi nsu kroje de ma hwe Volta fo tunsu ma wo a nokre me se wo se efinim enkeka wanim unkonum nsuo ni nkonya yade bia Volta Drill Limited so wa man kwanchefo ebi nso abetu ama na da bia problems sote a ma Volta Drill formula obesiesie ne kama oye blowing oye pump insulation oye pump servicing problem bia wanya wo nsutuo no bia no eye Volta Drill Limited onum ne bejo e di ama hwe ye main office no e wo Kumasi ahodwo da aban unya baha ubehuye ena oba sunyane oba tachiman oba doma oba sechedumase okwa adwira okwa asante mampon okwa mampon kofiase ana oba jamase a eho nyina Volta Drill e won krabata ho de ehia ye wodom namba no baabi a wo bia baabi a wasase da bia baabi a ufie da bia o wo man Ghana emu nko ade a ye betu nsupa e de amawo namba no ye 0244 299520 0244 29 9520 and 0266 43 2210 so wo fresh ahoma we ya Volta Drill Limited for ebeje so ye ni ebetu su papa no e de amawo ye wonti ase bia no ye bekire mu so e de amawo and 3P garlic mixture no ye dura Piwak Natural Health for ene diaba ene wa wutie me na sebe unipadua no da bia na wo feel very weak e wo nipadua ni mu da bia wo nko a wo beda sore no wapone waposo gina ye wo ya o da sore wa utumi se ne ma nko ye wo nipadua ni mu o sa ni pe na me kasa hu eduro ehia wo ne beboa wo eye 3P garlic mixture sa eduro we na ayo bi a wo pressure enyina yie o cholesterol e wo soro immune system ne mfanshin yie enti da bia no aposo ya wo ya se sasabura hututuo ana hohona hohono ene wo so a pe 3P garlic mixture nanom eduro we secret ne se natural garlic wom enti se onya bi na se wono nom a eboa na mogya bi afurusane kama e woni pe 3P eduro bi na wo yusu ye number ne ye 0248 92 8824 ena 020 1000021 first ahumei woni 3P for nkasa dia wonti ase no ye bechirim e dia mawo arafo abrantia ya se uduru mazi garages area ho edin adodo na de nim no e senior okoja me kwan a mekofa aka kwa akra ansa na obeji atumu ama makọ no na akinye bi wo wakwantuo no ho ana me ba choda bi no opene so me ba chan afi sika na odi tu kwan no na ye hwan sika me ba chan na ne die wo me so me die wo e kwan be na fa so a ne die ba mu sa me ko no no ka se menje that time na 15 million tetiska no aha okay se me panso already scan ni kuta na o die na o de ye dey me ba cho na me kwa kwa so na me kwa akra kopa nema se scan na ye hwan dia me ba cho me amisika na nya be ma na abo odwetri me ba cho debi na wo wadwuma ye wo Ghana ha wo peburuchira fa South Africa da wo ko meka se me jai awo ne be last one ne ba nti me jai kwa so ko no
nti na misika mbansa na da bank nti na me obo one two for pa se ko South Africa. Oh, me pa cho bi entu me fo se nipa na nya ho person na me ko nse na me se me ko fa ho ti me ko duru ho na me kae no na cha mesra mo Ghana fo amutie mem obi na ada pa se wo de wo ko South Africa. I'm telling you ma men kan brofo na South Africa fo ni ntibi na wo mo kra so mo nhyɛ da ntebrofo ubuntu ni ko sheku do wo ka the South Africa people is not a good country. Nobody should well kaka tumano ha manen kama una wo be ya ni pele tui manen kama we nka kaka tina we kan yawa emo bian entu fo manen kan kiro se me de wo kwa bruchire ehia South Africa nya bruchire enya oman papa krese se okobo bra wo so and omo team the citizens of the nationals of the South Africa no they are very bad xenophobic mind them. If you don't take care South Africa you easily you can be killed obi betumi akukwa South Africa mem obi too for da Ghana man panyini matisi ya say hwa robo fofo se hwan wo man panyini pese oba Ghana na ya say yempene mamu mani nzia and o pe chifa so koy oh me ba chewa ne de nya no kre me so obi kan say obesom say meka say nya no kre obeka say nya no kre because so wa ma misika mpo dia ana meka say no wo mpene o say bi wo ho amaka wo so obekọ dia ene oh Dabi afei ye nhwe ebra ukoduru ho no na woni ukunu edi ngomo me ba chan ne kasapa ngomo be sa na ya na mutadi pa oh sometimes bi wo kro wadwuma ma me friend video call na wano akate me na ma bisa nsa da wo se ofere me nti enkasa audio ofere o me ba chan se bi aya na ayidi ene no ofere e bi papa ndia na aware fo yen oh Dabi me friend na wia wo wadwuma mkra ofere o sesei I don't know afei enkomo bi koso oni ni mienu ntem se o ba bi e wakodre de wunya bi a ware ana se wunya bi a fa fi se nko antumi ntena madam fo bi se na yere kan bi kire no wase kwasi me ko me sraw wunya bi atafre ho ne hweye na wa mom enkomo bi sa koso onu mom na ka kire me se ho no edin nti se menyo obi na se obeboa me a me mane moa me mane moa wa beso na me bisa ne se sesen ana o se asetran mu ayedi na me se sa wari mu ana se de o se ase bia obi pese o de eto aso kwa mane mfa nko na me se no minti me nyesa because me obi abisa me se ma wari nti edina de to aso obi ka efa net o de to aso akwa se no anya awade sini pidi o ka ye no obi ka se o de obeto aso ale ni ba bebre mfa amanfo nko obi kura tim de ne krata eware o abere anya awade ndi do ka se fa no kwa eno ne nya enye awade asem no woka no obi kan say obi ka se ope wa apne o kan ye na no kan sa ni so de ka no me ka se me kura se me no obi di nkomo me ka chense maware eno no ka se fi no kroma me nka sa bi no ka sa no adwen be na ba utrim oh papa adwen bi am ma mitrim ena me ka kire ni se na me wo madam fu bi no wo kan say America o ka so baba be fa me ka se me wo kunu no o block me e ma me kura me frɛ wo no na damfo ba ho se na papa bi aka che me no ka se enye menye nti me bona mane se me ka kire na damfo no se fi na kuro me nya asem bi mama me frɛ na damfo no nyede en kan kire no odi si wani mu da se ho no oni di nkomo se wanya boy foforo ana oh me pa cho de bibia se afi me wie no ha asase no a na ne wo so no ebra me kan se oba ware ase ansa na oto ana se kwan be na mo unim fa ho me pa cho fie na motimu sisi ha no aha no kra de me wo mi no kra akire ansa na na tama me ka so mi nkoto no so wo mpe ho that time na ho yim futuru pa aha no so obeto adum plot sa because baby na mete na me ho nto me ne nto kwa ne doso ese mi di be mani sika den nto okwa adwuma na de bia ye ofie na me mpene sa na me se nko me mpe baby a masum bedwo me ono so se ho de o mpe ho nti mi na me de force na me koto ho no ya odi hu azika na koto okay na ye tususu nti se dru ye so a
na ya agye ne de ato on sa wo gina me so me gina aha nti ne ya kan abom na ufa iskana na adekọ to nti me kura me ka se nko me nko so wonko on de nti ya mumie susu sika aha but mimi din nam de ye disi akrata an ho adi na woso mimi din na woso disi ya dana mumie nu dia na nko awo dia ba che mimi nu dia akra me wi wakase yi oba de chia me das eja kwa me akra mama san na sibio me ba papa wo say won na twempran 5 years ani kwa de na nchen aware mu na e planning na wa ususu yemu no na unya nware ye no na wo so ware aba wo sen tata onya nware wo no wo ka kire wa wo ho se wo ba wo sen me ka kire me ho se me wo 5 because on kala de me fe wo yo fe o na go sia na ono se ba wo sen ono se o 2 that and to ba wo 1 aba wo 1 ba chan je see how fi South Africa ba ide na wo ye survive I can say kakra me de ba ye no me imagine say me kopa foods na me ton foods wo baby me wono but omoto a ni tua no ne nso ani nti amasika na ye basa ana nkola ni hwemu no enema bi nkoye because starting no say na no osidi ma wo no watete so abedru baby nti say me man nwuramu bi a enso nti amasika na sa so obi ka say aware na na ba be ware no na ono na bushafo kwa mpese o ware wa obeti ase na de meti ase because omo kan ye Emma me wopa wonya ne ba bi ko ebisa se aden Emma omu chire mi se me ma me ba ako abafie ho nto omu mpene so ma me menye de Emma abafie ho sesen abafie ho aware nto omu mpene so ma me nso me mba Emma me wopa ka se na se mo nso mo de ne ya busu mo de ne de na nkenya kura ti ono omu kan na pe omu ti ase ba da na ye ware no omu ama wontu kwan no na ono ukuru ntam ti sen wonko South Africa no ono nkasa de me ne ntem ye boko me wo hokra na ye fine na asa ebe ka be 6 months amama ba no ena me so da ye na akura be makuta no na so da ye 3 times ena me koto credit na me friend say omra WhatsApp ne nkasa to o friend me na me say papa me so da ye bia na okuta akola da wawo na na o say na me say na nya na wudwane no wasa akọ ono o say sentina no mpese obeka a kire me no saa da ye no so bi ka sa o mani bi na fa phone frɛ obo ama na se dada ne so mete ho oba na fa phone frɛ oda me ba cho da bi o so frɛ ne da ya di kan ko ka asɛm no aye ba ye no na oba ne frɛ no no ni gina so be 2 hours na me ka nti o ye na me say maame me serew e kyenya mbo oba adwuma na mato aso ono ne say wo ne hwan be ka kire me say maame mfrɛ no na be ma no so aka maame magya no no wosu me no wosu me mpene ne mpene kyina na me say na obeka asɛm a oba ni gina phone ne so na wo ka asɛm no na kyɛ sɛ wa ma oba no kro bebu me sɛn ane ne o ye me so me ye ni bi e wo ho ukuru no wo ma na hu sɛ usuro ni pa o me nsuro no nka me ka sɛ no kra na ne usuro me but say no I don't know asesa edenti asesa I don't know minim 44 no ono nso wo say say this year 60 years be ma no e ba chan 60 years 60 years until we change 16 years we change 16 hey tobo enti wo ne tena no se one na ware 20 years mo twen mpna 5 years a monte 25 we free 44 mu na me hwe aba ye mfi at that time 24 minus 25 monte free mame 19 there be na me bro 19 wow calculations here dey ya ma yo no se me ba panyin kra wo 19 years me de mpna training de nyina abeka wo de no abeka oh okay me de mpna training nyina abeka ho okay na sa time na wo ye dey asa that time a wo ko hu twempna na wo ye dey na me sua adwuma na wo sua adwuma 3 ye no e na ade ko twempna no e 3 ye no ba chan wo sister na me so ma unya okuru no o wen sesi a ba cho na asem isi ye ide na wo sister no so aka fa ho me kan on de wo siminya abotre wo sister no say ye den wasi minya abotre sesen I don't know no na waka kire me se dia kwasi senior man di yam ni o wona mama di mtiko shegu wasi ye no nwanwa because na nya sa na otie be ma 60 years there sabe
ne mampanyimfoɔ no wo na utriti wo mo bada na oh me ba ye kra panyin no hu me ba ntema kra o pejam na ye kra nko pejam oh na mse ebeti ato ntinu wo sere wo se ama fe ododo wa ma wo mahu de senior mind de ye me ba cho men kai de otosu mi no ono ne bande otosu mi no kra na no hu me wo se kwa bena usu wo na mse wo papa na ka wo se na na obeje mi sika so de paka wa amfama wo se obesende ama me wa amfama me na me kra maso si dim na na mesere me no kra ni nyina ye fan enti wo mun nim de ekoso yi ende men kai okay ewurado na abeka ne de premier se ma ye beba ho me se momra but omuma ewurado na abeka ne de ebia de okay senior mind so afem entesa then so se wo ye bema da bia de meka eye se ema ewo advantage ewo awariyem bebre ese mema se ye ba enkwada titie mu a enkwada benjini benefits a ema nya wo nkwada so no esu bebre che ye bema enti se nkwada nyinyini peke na onu mu henioma ekosu se ya se wo he papa ya 60 years oko wanim ye kwa ye be mazi adwuma 60 abroso 65 oko ebe ye dia mawo ye kan ye kan empanyimfo wo ho abaya yi manso na eto empanyimfo ne so de wo abeje waboso ya afei na wa start ya oni ne wi ono ne mesusa o 4 months ne mesusa enti sa nkwada ne ntumi manyini emma meye adwuma amfa mehwew sa bre na kwa na uso ko na ye obisa ho se sa bra sa nkwada ni ntumi meye adwuma nhwew no na bia wo yare da hom hwan ne bepeja wo enioma we ne sese ya emema ye putu into consideration kire se ya nhwe ya e de Asem Beba Dabi okay enje room bebam obe kire yen na bedwafo nso abam na enedai awodadie ansa na no asaso Yaw Center for omo na di kubi heba powder no aba edwaso ene sa wo ye oba bema na wutie mi a oba tokoma ukunu bema onso ye ohoaduro na wanhwe ye oba ni beja wo akọ pe kubi heba powder na sebe omenyo ekofomu a aboawo we very natural ye ne anka se ye bibiduro eye powder se ne ni din etie no kubi heba powder se winya sa powder we bia wodi ensuo de ana se kube nsuo na wasebi agum na wakanum na wanom wohwe kire se wo ye ne saa be mei se wonom a otemase se wonom a kwabana ne enioma geta de mawo bra weduru agoprama ne so bema bi wo honom a sebe emrehwa bana fam enioma nkoye kwabana ne uduru sini animu a waye po enye bema bi wo honom emu aye mre ase kontomre dia kaja enkoye obi nso wo honom enam bibi nti ade na fo watwekoma ye ketekete fese nsonya saa na netie eye bibi nti na ama basa mesrawo pekubi heba powder fa frensio de odi afa twati wate kubensio sabigum na odi enom na mesew se ebeboawo ya kan se woba Otec FM ha na aka se wo pekubi heba powder bia ubenya bi na se wunya bia bra wasa akoda debu wate woba bisi heba ene brother rekwa ewo mrom onu tobi okọ Fedimens ene Kolidak ewo Ashtown ubenya bi okọ Fata drugstore ewo ebu akwakofodia station ho ubenya bi okọ Fodwo heba ewo Asante bekwai Smart Deba ewo Boase onu nyina nso etobi ye number nie asasu Yaw Center for a ye di kubi heba powder abano ye watafo 4 miles ye number so for samwa frenane nenkasa 0244 166
602 0244 166 602 and 0243 50 5775 first number we say ya na wone kubi herbal powder yene e dia ba no nkasa na dia wonti ase bia na awie ye nkyerechire mu nso na ye mfama wo na Secheduma se Community Bank PLC yanzu enie na awie se wutie me na wo pesika korabia wo de wo hoto ne so ade nyina bedi aboa na awie wuyi a eye Secheduma se Community Bank PLC bank ye ba ye eye afi apema hankradu wotwe 1980 ena bank buy emfinhie aduana insia and still counting yente ye ho asemoni bia enti se wo pesika korabia bi na wakobie account a senye Secheduma se Community Bank PLC a ehinfa bio ahai bebie ordinary current account corporate current account and no commission on turnovers ebia nim no commission on turnovers ye ntibi ena savings account odi ato ho no bosome bia akra no be se nya nkakra wo so wobetubia bia susu account wo ye nchen woni ato susu ye maba wa no beba wo nchen no aba abeje ebra wo ho akere wo no ye bebo susu besia ye bebo susu loan ema won so de bie wadwumam na de atre wadwumam ye wo ba ku bi e fe me ba daachi account eno no wo be bie de ama akwada no eboa nkwada ekina bi bra wo ho akere wo no enne be so nkwada animu ye fixed deposit no interest rate ne ye kama ena money transfers no ni nyina nso ye yebi na woni ye di dwa asem wodene se ye bema wo besia aban adwuma ye ni ankura adwuma ye ni ana wa wo ye wa adwuma ye bebo wo besia okuani ye bebo wo besia monka muhumom nya akuo ni emma mo besia ye ma bi ma de akoye yie odihie bi a wafrim ana wode akowade social loans enso ka ho oba Secheduma si kromu a ye headquarters wa ha ahaya nso adwom ho ye branch baako ewo ho oba adwura ye branch ni be GPLTU for dan no so oba kwa abiri Kenya ase a abrosan se hwa ne yewo okwa angunaga dwomu a ye wo jene dwom ho ena wo batafo a ye ben club 600 ana mo Federal School no oba adum boss FM akiri ho a ye branch baako ho ena Mozongo enya no branch no wo second station ho ye mobilization centers miensa baako wa nyinasu in the address Secheduma municipal baako wa Chechero in the Fija Kwabre North ena baako wa Didwan in the Mampo municipal ye number 050 168 2737 afa 050 161 7924 unya fresh ahoma we ya Secheduma se Community Bank PLC ya beje so bank with a vision ya no be kasa ya wonti ase bia no ya be kirikirem na ye de amount ena wiei udide maami akua mpofoa queen ena akua wanya afeko e de aka onfie ho na news ame kropo ena ote we ya adwuma e wo detergent afrancho na enena na ma prempe se akua eye wa wodai osre nyankopon ni nchira osre na ho bambo osre ni nyinkyere ene ne nkwa husan e de mawo happy birthday to you afei udidi Susanna Ejei Safo wo ye di suandi e wo kwa me nkruma suapon mu ene Susanna wanya afeko de aka ho mfie ho na wa wo de share Anet osi Susanna ene ye wa wodai o ma happy birthday osrese adepa bia obo ho mpa ye bia bibre odoma nkoma mfa no mo happy birthday to you Susanna God bless you afei Josephine Dori Love adwanyame ene udin ene obadwa wanya afeko e de aka onfie ho ene wa uniaba amanyame osi ene oni abusua ni nyina eye wa wodai osra ho bambo bebre de mawo osre nyankopon ni nhira ne anamontuo papa ewom no ontutu nan so emfansi bia ekron na omoawo e wa ade nyina mu happy birthday to you God bless you oba Stella Boachikis kusi ene udin Stella Boachikusi tafo St Anthony ho na akọ asore ene oba Stella wanya afeko e de aka won fie ho
oba de achiami owo Otec FM ha Asem Beba Dabi oso ofasa akwanya we so e we show happy birthday osre nyankopon ni nhira ne nkwa husan na ho bambo ene ni nyinkyere se ntoso. Happy birthday to you. God bless you. Udi de Teresa Mami Tachiwa Emisa. We a beautician ewo Elmina in the central region of Ghana. And Oba Teresa when ya feko ediaka unfie ho. No Real Francis Jabin also ma happy birthday wate. Yankopon shira Teresa. Yankopon mo wate. Empire papa bi a wubo bia no ono mo nka ho ma ne mrem. Sidie bebre nhye wafunum ene ye wa wodai. God bless you Teresa. Elder Isaac Bentel, presiding elder, CAC, Dechemso, Osa Chradie, was St. Louis SHS, and the elder, when ya feko ediaka unfieho. Ora Isaac Bentel, and Neyawa Woday, Diase Kokos, so ma happy birthday, wate, say Yankopon Hobambo de ma wate, untutu anamonsi ye wate, onka wate, no masidi bibri in show funuma. Yankopon shira no nya okese opanyini afei opoku Ajemai Jennifer enudin oye member of high school creatives ene opoku Ajemai onya afeko e de aka onfie ho na wade nyina o ma minua o ma me sister ata ene spices almost na ye wa wodai o ma happy birthday Ose nyankopon ni nhira na ho bambo ni nyinkyere ne nkwa husan se entoso. God bless you. Awiai asemi senior man kwabna usu enko obey se odaso penade na ohwe ni nkuroboi ene nsemo a senior man akeka akere no a na kyese emu odin jataba hote say na me adonana good. Ede nyame ase senior man ya yeso ye ka akese pompe ho adwuma ewo mazin garages area ho ede yankomo na annedi de no ka kire wo yora na me da ase mamentia opani on fa Asem Beba Dabi program no eni agro okay and it the bright ways or Kentin Chrono okay Silicon hotel ne nchen or ton cars we washing be ne nema bibre no yo okay e chia na wie okay na no kre mamendia Asem Beba ye to yen safre senior man kwabna usu na ne number na ankasa de wo frɛ na wonnya no nti opanyi bia ye frɛ na Apollo ano na yenya ano na ye ne edi nkobo na wa kyerɛ sɛ de nti a ye frɛ na yenya no de nti a me kasa asem we ni sɛ o sɛ ye frɛ na ye ma yenya ne sɛ maame we ene na ako agye ne fon abɔhɔ ade ato nsuom de fon ne nya adwuma ti wa yi ne na ne sem no ato ne ba na de ne yam bi de ama no ba na da hɔ na adum yi nyina nie aye no kre enye wono na mama mi tu kwan ami ene tu no kwan na okotogo kwan so ekofa ne ma onim de baaye nyina ne se maami kotogo kwan so aba no ano no so de ko South Africa nti ono de enye wono ne na ehihye bibia ho ana obo ano ma ne koduru ba bia okoduru wiye no ana maame ne frena ka kire ne se onya obi a wonware no na ono de ontumi ntwen so nya bema wone ne ntena ana ono so kofa oba no so aye no ho ade no wone ne ti because o ma ne kwan enti mini ni didi nkomo no mu no ogitum se odaso ye ne yire na se ebeya on de odaso pe no yes so okay so odaso pe o yire de a oba no so ono so pe enti ne ye nhia na ye nyina ye nhwe kwampa ebefa so a asomdwe ba because enkwala wo montem ana o se dwato na odi abesi ye na yeso de aye bra no ho fie na so onye dwato Otec 1029Fm wod na asem ne bae ne afre no no so akire mu se de aman je se ye ne hia na ye hwe se ne be ya awade no enguwe so ope na ma fidie so o se de bi se ye mu ban na ase na ne yawa yan eye ne nie maame ne wo ye na akola ne so last one no o ja na to no so no koye o hwe na mani nya 8 years ansa na oba nti obaye no efia won mutimu no obaye wankra no
ana oba ne baby wate ho wa nso no no so te ana ode koto ono ne sofo anim se oba ye no on ma no face on be se wone ne nkasa enti obesre sofo ne se omwa na on ka wone ne kunu ntem asem emfama no abra na maame ne ntu kwan no omukotena ho no o ameda ne dem da obi ada ne dem a wone ne nye be ma ne ma groi wone ne ndi se ware ni nti o kan no na sofo ne ka se maame nsisa ne ne mamra ba bia wono be ma ne da no ogitum na nwumre ana maame ba fi ho se oba beda oba ye no oni obi wo phone so a woye ko eno ane ntokwa na se a wasa ko fa ntokwa ne ba ye e papa wono be ma na so meje ne phone bo ese ne phone ti woye no ka se ne onyansa kirai enti ne se ne o kan no ontumi ni den enti na fie ho enti no kwa no akotena ba ko no so because waware no wona ma no kwa so waware no nti waware na one ne te na mi busa ne se o ma sensan wo ke me ana no so yeah o ma sensan ana mi bisa se oye den ni oya kani ana oye den no so oya kan ni na ni mistake oye ne se ba na so de to abusu anim ono ama abusu amane because we free ni pem de ma no nim se ono be bo ono na abusu amane nti wa fan to abusu ani bia abusu ani bia nim hwe e ma nim hwe e na okofa we ono na wo mi no ti mi bisa ne se ono na oka se we nkoyi na wo de no so won kan hwe wono kan bibia nti enkomodie ni koso no a na yesese yesia no entem ana ono no be yese onsi ha na ofa kro amode kotu nanim wanko nti se ye pa ye mra no nanim na ye mfa dwato amebu nkotodwe mpa ne chew se ye sa de a obai ware no se nye sa na se de oba ne kan se ono emfa ne koma na busua ofie omra oba ode no kwakwahye na busua asem oba na obo ukuru ne hwehwe na somje ne phone na atoto ne phone me oso wonti na ene woni phone use obo o me ba sho senka emre bebe ma me ba panyin no ka ye friend bi asamo ka kura me mo se wona o ka kire ni so onye oba a onware me ka ensamo o ka na chese no kura ba kukure ni mo untu kwan no wo kra se wo ko Togo na afa so ko South Africa Togo no kura mja ye kura che se me di ka kire se me wo me ba we kura man si Togo kura da obi onu afa mba ya koja me kwan we station wo ka kire ni so mrad ha da be no so ma me ka kire ni se wo ga se wo ye adwuma bi no be ko ba bi nti nka Friday ye ne oni ma mi nsia na yen hwe ne form because say asundue kwan so no say baby dwato na ma e dey be see ye so dey a obeji atum na ye ya ba no ho fie na ya bebu nkotodwa so ne nam apa ne chew say pa ne chew a ono no obeji atum no waware ne yire say nye sa dey a na say nye dwato dey a onsi ha ne ensi ha kina na bi akwa akra mejo so na dey na mnim say wa be ka traffic mu kra o ka ma you plan se kra free go bi ka ke bogu achi ana wi som ye yo na Krobea meda wase na ma chia watifo ene wa hwefo adofo na nabi ena baba mo nche twetwa pomdi ho nkomo na nabi no obi be ka sa na hwane na nabi ye obi ya obo ade den haba ya che no ya makekan habai abomudi aye adura etu infection ase infection lugu ahodo obia ne de we ane de yesie no enti ye kani nyina bom ebo no tofa ne ya ne ye bondi de kasa infection obi de gono syphilis ne ade chlamydia ewo mu nchichemu me pa cho be ma na oba ya infection di bi ha wo se be ma obe ma nsa tie gu hu ehun utimi ye wo hene utimi posa ne se de wu hwane nkate ho no odwonso a ne mu hihyew obi ojonso dina na aya asem ti ma ba ko frem wotene na bi mi kan kura kire se me de bia na nsuo me nom pure water sachets kra me no na me gwene ho because of say jonso bedi no no kwa jonso nti na aya ne so asem nti wutie mi aduro no din na bi go he ba mixture aduro edi ni nsuo na nam ne topaye no o no ma oni wo hu kani oba no ni di mpam gro be ma ni di mpam gro no mumienu na mono aduro no oba white e hawo be man timi ntra won chen da bia yesi awade mu enkunwa no no maduro ni bi wate me kan kura kire wo oba wase bia
be ma no ya no ye ni nje ho sa Bible krase ye mpe kwan kese no ye pe kwan hia nti mo wase nje kwan hia de be ma enkoto me ma de ye de ya ese bonga no ye somma ye adwuma ediska bremba ema madi na wunye sika mpo de bia me ka wunye sika na so ba ni bia usika na nye sika papa nti we se yen ene ye hwete ema aisa kokonyini ye hwete ma ema no esoso die nti oba asoso no ansa na be ma ebe hwete amu asoso no jesu wo hu se wakulenkua no ehu twa ehu te wo koka obi ade ehwa wotum se wo de ne danso jisa wonum na nabi go he ba meksha ne siesie wa himfi ankasa ebia na otikam utwam opesa wo je me number me de me number no tum frem mama wo de fa number no ye sori fra video so eniyema bi a wonte ase ene question bi apesa obusa me no no wabusa na nabi number ne 0549 99 92 53 0549 99 92 53 abusia bi wo ha omu nyada efiri ma amezu kopim aka chire so omu nyina dware wia na omekeka wo mu syphilis ye de awo won bezi de bi ameka ye de wo se won twiti a de be wo ma enti misira utie mi a hwehwadu ni obi a wutim ho obi dware wia de afi dwu na chisika moa ne de dwu na twitwitwitwi utie mi anmaduro bi onmaduro bi wankasa obefre di adanse a enkrofo e kanibi oba wa sema ye basa bosome ba ko bu nsa bienu miensa obi wo so fie miensa ne menses ntimi ma wo na adwen se wafa no ho adi won top part maame ubenya yade betra wo so no ano be ye den amawo ti da Bible se oba de bosome biada reso hu mo jani ade na wo de na ma na umatrim aye ode wa wo se mba ye basa etu numaduro ni bi wate oba ya wo ni se de mitufo se menko ho because of say enfie benu desi obi ntimi mu ni nsa no ma no maduro we ne sa timi aba na oba wonyima obede wa no maduro we ontumi nnom ntimi so onyima desi white ha okra atwe ho firi ho twe ho firi aduro no na ona ya waka no omo maduro no na ensa wo ya de wama wo mo be ma mpinsuo ama wo hunsuo no aye basa ontimi nyinsen oba hwehwe na bi go heba meksha be ma hunsuo no api aye kama wotim dia wo ba wate oba wontimi enyinsen ona wo ma wo edin kola no ato na bi medamase awurade nchira mo me nana no me bebre me sremo oba wa hwa wache emfa nkohye fie bayifo emfa nkohye maami ana eja yade na aba wumbunu mu numaduro bi nyi ado yade ni nyina mpie udware abehu ne ma ebepie firi wase obon se wo yare enso gugu pampa wo ma no bi wate me ka no kra kirewo se infection adura eye best de bia me kam so obi ntimi fa ne sabo kum kire gya kura se kwaye obi no ba be tra ka se na duro nye na mom no ye ka na akoto no ma na bon se minimaduro we na mom ti na bi no ya me no me mamu se na bi no eye best eye infection adura eye best me san fa number no ma na ye nche be sorry me number ne 0549 99 92 53 0549 99 92 53 kana Krobea baby bi wo no ya na he na sei Oluma wasa na na bi first na abom bidin se wontimi din hai me nkokrafo bi omo wo Casablanca so am Casablanca pharmacy nkokrafo nko na ye adwuma ho abranke ba agokra nim nkokra nan na mko ha meliti mi gisa atoruma se wotie mi a ene mebo din wate etu paduro dudu atuo okopie fi ubenya bi okoto tafo top amazing ebi ohonom apidan keba ebi oho misty heba ebi oho deni heba ebi oho korena keba ebi oho Fred Mensa ba ebi oho habme ya wa safo oho so ubenya bi Coastal Pharmacy ubenya bi adum Promise heba tenatet heba osofo lai abrepo junction Amsterdam Tech KK Pharmacy Aman K Pharmacy was okorma mpon abu number 2 Tofik Masalachi hoso ko hwa obenyabi tepa woko adumura ho obenyabi tepa Mr Michael obem mekom no gosu jaheba gosu Jomat Pharmacy embem Rita heba kunsu Mr Amwa ho be kwai fojo obuase Smart heba bogosu Unique heba baby everybody nada ebu ha Otec 1029Fm efie ha meti kesei amanfo ba ha na na bi na infection de ba na mema de no nyame yadum yedi biaba good
emema powder no mesrew obema no ma the bema ntimi nwura WC mi no yes de gina so just all the to ano et unku just wasuru kunturi se de na amini ba akono ka no ah untimi nkuom emu ode ye enti utimi abema obema sense woni ma hu hiaw so obema bewuo wadwuma mfiri wonsa wadwuma nsei na obema munye din because of say kwabrani dididi ntirimu a odidi ni ntiri de dika ye ne basa de to so wienu we de sense na ha mu enti mi so wutie mi anu adu biase Mr. Oben so bi ho antiama o nu adu biase so bi ho ba bia ni afa heba o Jehovah Witness for junction so ajamu akon oso ayanwuna ga junction oso bi ho Korango living home heba swame Casablanca pharmacy Bema UGC Asafu Joe Root pharmacy eda Aputoja New Era pharmacy Oson's chemist also so enroll ba bia bi won doson tinana Krobea ye kase yedi agene da chia ye behwe frawo sure timidi ma no ba wie ye obi enam yade ha wo enam yade tete wo emma woni nyi wa wadiem be ma hudu ka wo ba hye no wasore misrew o tete wo ba no wan hweye obe wa garden boy awisu enti wutie mi a powder no any infection de ni na de bia bo Otec FM hazi okay o frem ba bia wo no to ba bia do no be ben wo no me no be kasa na ma kire wo ti mi number no e 0549 99 92 53 0549 99 92 53 medamasina na Krobea opanyini already shama onshira wonso adofo we ya nana B papai ono no de nana bigo herbal mixture ene ne capsules no abado na eyenu mienu ehya adaka krom ensuo no ne topa ye ni nyina hya adaka baakum se wunya aduro yi a eya afensuo no memene topa ye no se woye ne saa infections a abetie durawo enam yade bia wakote a wakoakoako enko no ebeyina firi so amonyu ahoto enanso me kanfo Von Dark Beauty Shop edi amawo ena wie se wo ye salon owner wo ye baba ana wo ye hairdresser na wo penioma modi ye adwuma yi ewo mo akache a baabi a wo benya papapa no baabi a wo benya de ye papa ne bo ne da fom no eye Von Dark Beauty Shop ena wie hwan na etie me na won so ope quality salon products na waton ahai ye tuton ahai ye tone nkronko ensu ko yusu ewo yenso ye shop eye Von Dark Beauty Shop ena me ne wo ka say is a wo pe hair dryers e wo pe wo ana standing ones a ni nyina no ebi wo Von Dark ha say wo pe salon trollers ana wo pe sink o pe relaxex ebi te se mega growth shea butter ana olive oil a ebi wo Von Dark ha o pe plus nail accessories ana UV lamps ya mu yusu no a ebi wa ha ya wa acrylic ponders ene liquids ni nyina bi enti se wo ye salon owner wo ye baba wo ye hairdresser na wo pe munnioma yi bi na wato a eya afo ni kire Von Dark Beauty Shop ye wo Kumasi he ya kejetia Dubai kejetia Dubai ehwa ne ye ben kejetia police station ne pe kejetia police station no ye ben ne pe ye wo shop number J1595 store number J1595 wodi bibi akura nie na pesa one Von Dark for kasa ye number eye 059 892 6246 059 892 6246 and 0247 133 203 so winya fre Von Dark Beauty Shopper ade fa o hairdressing salon ne ho ne o barbering shop wo nyina no enioma a wuyu so no ye ne be ma papa ne bo ne so da form na ne grow fine herbal tonic ene ne ointment eno nso ewudwa so ene se wo ye oba oye bema na wutie me na sebe wanumu ato ya wuntumi nidi titriti ye bi ena age unipadua na boso ya na wonsa ne ona nyina ye titriti du anajo nso a wuntumi na emoja ntumi flow ye be de wo besoro ya nopa no waye mre me pa chaw me kanfo grow fine herbal tonic
ene de ama wo se wunya se aduro we bi na se wono mo a eboa wo natural cocoa ene de aye se aduro we enti ma oni padua ni gina brane se wo ye obi asebe wota no num grow fine a necessary vitamins e wo mu nti no ekuti ayade dom ahodo grow fine herbal tonic aduro ne ye pa na se oye oba na se wo nsebuo mu issue bia nso a eya num grow fine herbal tonic na beboa wo ye wo grow fine ointment nso wo ho na no nso adwumaden a wo ye obekwa ba no wabre miemfa ntwitwu ukotodwe wachiri bramo wapo no wapo so ya wo ya miemfa ntwitwu grow fine ointment adure ye wakase enamu a eto wuhia bi agina nato ba bi eto no Ghana ha bi ade okọ akasempe grow fine ointment any grow fine herbal tonic wawie digital herbal fo aye de aduro ya ba ye number eye 0244 59 6532 0244 59 6532 unya fresa akoma we ya digital herbal fo ebeje so no akasa ne aboa wonkyeremu bia ene Dawudaba hospital ejeso krapa ene yewo ubesi wo Goyal filling station junction ne so ana enkane edane anametro FM ni wom no si wo sa junction na so enkane na ne yewo sa da animu sese ye nimu bio enti se wusi wo metro FM junction ne so a ube se kube wura bi te ho ubetumi abusa ne se o pe baabi a Dr. Dawood okono obekere se he ene tua ho no ana se ompese obebusa nso a wudi wusi wo junction ne so a no nante brawanim nante beye onante nu 1 minute mpo ubehu se fence wa yato a Dawood na shenso de etwetwere ho ewo ho wura sada animu obeba beto Dr. Dawood na papa no ose wo wote ase na sebe obema sensen ho na obie wa no kasa obema awi sebe won so wote ase o enye waniwu mesrewo brana papa no obema na tofom bem wo ye ne hwienye ya ompagya ne mawo se wo ye oba wo pa wo wa ya emma brana onye hwehwemu ohuna de kode abeda ne si akwan na won fa drum kan Dawood Herbal Hospital se wo de ya si kire yade stroke ni due akan wato form emoja broso na ehaw ana se hepatitis B enamu yade wakoti bi a wako a enko ode ye ulcer edayem asobo ana aso wachi owo hodu tatahwe eye prostate mu haw ena wanya ana fibroid ode kokopa na etete wo bra na Dr. Dawood papa ne mu aw osi dua ma yaresa enti freda number na de wonti ase no nkyire mu aw eye 0244 886437 and 020 168 1717. Eja kwa me. Akra. Monfa 1.5. The baby esese be ma ne ba. Nokrepa. Esese be ma ne ba. Se be send your worker say odi ja treva dia momra manim na momebu nkotodwe nso me nan na kwabra ne wa samu ya woken kai hunu se yenku dwadini ndidwa yenku dwadini enidwa wan hwe yi a obepo mampanyimfo na nkokora bom obeye mre obeye moponso ese nkokora bo na mu anu aduri so far as our click system sebe kwa na woko fa wana ha na me dasia abaya dwom kwa nka ba wi nka pension na owu mu okay ukọ so a ba bi bronu bi a de tinye me de pa ahimfe na chiwo ko ni na ye fa nkokora bom ye me de pa o nkokora bom dachi bi nkokora bom ni se abraba no tutu ni ya se de senior man ka say na wo asem de se pedi okay pa na obetena no so kan sema ebi mpa obey kwa buruchire wa bra wo wampene so anase woto bato wo so eje wo hokọ ye na be ma gwa kakra wotuma hwa akọla ma di mfie nwo hwa sinema die dia wo pese obeba ndi minim so obeba me nia ndom so obeba sinia we die mi amika bia ma minim so obeba ene ebnada acha ifiada minim se sinema me ba be pia na ebre ni tu de ma mfa sinema me se obeba me kasa yi wonu a otie nti obeba nti ba bi o bia mesrew se wutie so so ka kire no se sabre ye kwa me agina mama no se da fiada omra ni so be ba nso kampa oba de agra de me kan no ye se senior man ba bi o bia no se de agya kwa me edi kan no me foa no so omra se wo pe oba se wo mpe no so obegya no so obeware no omra yen obi mfa asem ma ye nko nipa ni fie ene ye na kwa akoka
abusuafo ho mo kan na amaka enti aba beduru ha enti womra na omechirem obi dikan e wo court wa na oni bem ono so meka ne famu de na yenhunu ne ye na me say obi amani bre no pa ye obi a omaware aguo no so na omoda so ka because of say enkwada wo mo ntemunti sesi a ye kan mu nyina mu tifie ba ko o ena sesi awade momfa bem obey mfa ne nsamre womfa ne nkoma na busuafo ena afi mu nkodwitwa ankrata mu wonso akwaware sesi a so waye ne ho ade ampa na obey ka so kokoto a onim se tia ga na mra na ebetia ga na mra masika bia awura yi betwa bia obetima siw no ama na ye amamre kwa so no so obeware second kra na age se o ka kire pani na opata no ne nyina wonye ho hwe se nyame aboa na asem ya ba beduru yanim ha na se ye ba na ya ba be ka ne nyina na watwa fufu ama na tonkwam enti wo se nko tumrika kra na obra oba na asem no yetiawa nyanhye se oba de wo se chinchini a wono na wo se owa no enti de aduro no wontimi ne ntoaso bia na wagya no on sebe on say no on so nko hwe ne de obetimi atena na watimi atena na ko ba se di ya na mema na yezisi ma no wa eze ewu da bi ho wo wi na no pa wi ani anwumre ze nia wo fa mogyaduro awure nze see because of say on fa won samre wo na on fa ne nkoma na busuafo ndi okofa be ma na ehunu ze see e be ka so obo adwaman ne nkasa ye mu no say o bibi kan so a womra na womra meka ediniti a watwa mu na kora ye hia no ofie ha no se de eja kwa meka nyambo ofie da ye hia no ha obi tia won kan kire no na womra anya sa de a bomb no ye beto wa ma de ne chese de awura yi kan nyina eye no kore se wo so nko yi na wo de wontwa wo wompa ba bio okọ ye wakofa wo ba afoforo obeka ya wo se afe na wanya ne wakoma pa wo ne na ewo ne nyina ye behwe ne yanso ye de ya no ato ho ne ani atiefo ache okay Aura Papa. They say you tie wo de. Fair deal. Yama senior mine sa kwanya no. Okay. Yeah, senior mine. Senior wo ka kire jataba no da bi. Sabes we nka wo pe wa de ampa te se de wo kenya enka ye ntentem e na ade beba. Nti e nekosi fiada de. Emutwe na nso emuntwe. Ye mfa nhwe senior mine nim. Se du hono oba normal se wa ma ibehunu de ebe ya ato aso wate very good ye tu asem na chefiada good Awurade fie heba center for nyankopon enhyiramo na onuadofo a wutie me sebe se wuyi obi a ohaw dawso eye yade o amane dawso eye yade o enam yade yi wakoti bia wako a enko mesrewo Awurade fie heba center Dr. Mankwa titibremu Awurade akoa ode na duro beka wo amo anyu ahoto se wanya haw ewo wutim wako enko emoja broso no wanya twere yade ana ulcer stroke no due yi ana wuntimu twetwe koko haw waye mre wo mpam ana sabe wonsabuo mu enkoyie wonso wo peba wo Awurade fie heba center en mekamfo amawo ye wokumase kro no mbosie Red Park Dr. Mankwa number 0241 09 3915 and 0549 20 6633 and a Bolivian enterprise in Suokumazi Sofo line alignment on the multi home no any dear nimshe and now we would hear me say we will be a yadibia the consul wakwa enkwa fa ho bata ya Bolivia enterprise yen ye di future life nuane no esa yade enuane ya vitamins ni minerals aduonum yensa enewom amino acids edum kono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyemuma tonchom enti wutie mi ma na moto na wo de bra ye nchen wo sofo line alignment ye ne multi home di animhwe be kire wo yade miamu aduane aduru kodi nanu ahoto ye number ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 and we arofoni areshe ye di dwumadi ni si ha jataba na ehihye dwumadi emene ye de ba besomo ye abrante tenten no odon so de sai koyima odon so de contentan ne so be ma tenten ema manfo munsum nya ayehwe ye won tentan so oba de achi amani agya kwa amen so nimo
da bi o ye friend ni mo be ma tenten ni mo okay be ma tenten ni mo oba de achia me ni agya kwa me nso mote won kana ye sorry suoi the biggest match bi nso oba so live commentary and me sorry ye wura kanu ono nso betena se na round of 16 no say Argentina ni Egypt won awia ya o hey emu ahye game ni mu ahye enti kanu betena se oni apamfo ni nyina betena se ma afidie ni na haya na yemfa commentary a enkeka wanim analysis a eye kama na yemfa mesomo enti ye sorry kanu ba ma afidie ni na haya ya damase